I posljedno ljudima društveno video. Danas kao što vidite u ovom videu nećemo igrati ništa, nego ćemo pričati malo o Windowsu 11. Tako da obavezno pre početka ovog videa bacite like, share i subscribe, a mi se bacimo na video. Svi ste sigurno vidjeli jedan od mojih prošlih videa gdje sam instalirao Windows 11. I onda sam razmišljao da snimim zapravo utiske Windowsa 11 i da li je on zapravo dobar. Tako da ću vam sad reći neke dobre stvari i neke loše. Prva dobra stvar je zato što je Windows 11 stvarno dobar, optimizovan je i imamo mnogo više opcija na lakšem mjestu. Naprimjer, opciju za miš, mislim na ovu ovdje opciju, više ne moramo kucati mouse itd. Već to samo možemo naći ovdje kao što vidite, što je realno mnogo lakše. Također druga opcija koja me nervirala je show more options. Ja sam removao tu opciju. Ako želite da vam snimim tutorial kako mogu snimiti, nije mi problem. I to je realno jako dobro zašto više nemam onaj show more options, zašto je realno to jako smaralo. Treća stvar je smoothness, zašto Windows 11 mnogo radi više smooth od Windowsa 10, to sam realno testirao. Znači, fazon, zezao sam se po task manageru itd. Po desktopu, namještao sam manju hercažu, veću i bukvalno se ispostavilo da je Windows 11 bolji od Windowsa 10 po smootnessu. Ajde sada pređemo na loše stvari. A loša stvar kod Windowsa 11 koja mi se uopšte ne sviđa su emoji. Kao što vidite, trenutno sam na ovom Discord serveru i emoji se bukvalno promenili i ovo se meni uopšte ne sviđa. Znači, emoji su mi mnogo bili bolji na Windowsu 10. Tako da to je to od nekih sad dobrih i loših stvari, naravno ima ih puno više, ali Windows 11 koristim par dana i ovo su samo utjecaj par dana. A sad ajde da pređemo malo na FPS. Znači, FPS mi je veći u svim igricama za nekih 20 do 30 i također temperature su mnogo bolje. Zato što sad kada sam otišao u Task Manager i kad idemo pod performance, kao što vidite, moja grafička ima samo 43 stepena, što je jako malo. Dok sam na Windowsu 10 imao 45, bukvalno kad sam upalio komp i to je bilo jako loše. Ali brzina ventilatora je uvijek bila ista. Također na Windowsu 11 dobijate mnogo više stvari odmah instaliranih da ne morate vi da se mučite. A i kad sam pričao malo pre o temperaturi, kao što vidite, procesor isto ima 42-43 stepena, što je realno jako malo s obzirom da ništa ne radim. Dok sam, kao što sam rekao, na Windowsu 10 imao čak i do 45 bukvalno kada upalim komp, što je bilo jako loše. I sad ću pokazati zadnju i bukvalno najgoru stvar. Ta najgora stvar je default tab, znači kad bukvalno ovdje napišem Microsoft Edge i uđem, ja moram 1000 stvari da stavljam kako bi mi bio Firefox. Znači ovo mene bukvalno ubija i najviše me nervira. Čak za neke stvari ovdje ne možete i staviti, znači ovo je stvarno bolesno šta je Windows uradio, to jest Microsoft. Ali ono što sam sad vidio je da ovdje piše make Firefox your default browser, pošto ja koristim Firefox, tako da ja mislim da je to vjerojatno je to, nadam se da su to dodali, zašto ovo bukvalno pre nije bilo i jako je dobro što su to dodali, ali do pre ne znam nija koliko par mjeseci ovo nije postojalo i bukvalno ste morali da se mučite puno. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog ovdje videa, znam da je bio jako kratak, izvinjam se naravno tome, ali nema veze, izlazit će duži i bolji videi, tako da obavezno bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekim od sljedećih. Puss!